Ligero el domingo 28 de marzo. Tiozok inovazo gubinuyap tamako oxac hospitalo. Ola le kukata de kahnalo vemos nayelo yolo. Ubeto bashetsan te lukalandi guto olalo. Beyoma tu anda talamil y que luchupo el hospitalo. Mishku albikuchilo meya. Het tukata ne le pakben ohane lo laye yane. Mosu tukilu nayelo yol maki. Hachk abete tulaka mak kebisto mak chihantak. Wa mak yanulak ohane el tie. Ashiko tu seble que hospital. Waku yiliko. Tu chic pahatio le cohanilo, he visto un choquil, sasakal, chivalpol, un pato chacuyiko. Te hospitalo yamaco con antico, yo la mutalamtatio, ulawabash. Te lucha hol de los calandelo tohola yucateco, yete, uilal, muyap tamak pak til cohanilo, le 26 de marzo tak 11 de abril kutala, yenuk alaltun, utial tulaka mukata mishmaki, uhalka nabil ukunoh behil, tikuahil progreso. Bello, más en tu pata yo colmaco y chilca nabil. Y en utak mukta lutak paja lu much kabil amigos de la salud. Usted lu payal tanta maco bema ubino tus chochoki. Yana kutukulo. Y este vez en utak mukto ukalandi kuto olalo. Yo la mupak ale coronavirus tulak macobo. Yo la pexilo tu beta le halach Mauricio Vila dosal tutano halachil unos lumil México. So kutushta we Yucatane yap kachtung umili le baku nautia le coronavirus. Le viernes 26 yaco cuchwe Yucatane un hats 28.440 vacunado uchamaco chihantak. Sama lunes ukahlu tsawle vacunado tumektan kahilo tsants antun seye panaba celestun kakalchen hoktun senotillo mushupip chikin sonot tekit opichen tishakal kupul mani yetel temash tiles kino gelatanus abalshan vacuna chamaco chihantak tumektan kahilo chemash telo 34.1% zokusabal tile tustano. Izamal 50%, Oshkotzcab 63.6%, Peto 96.4%, Río Lagarto 61.1%. Le vacuna tusta, Yamaco Chihantak, Tukahilo Akanke Ak el Bukto Sichimila, Espita, Hunukmak Anasim Progreso San Felipe Temoson Tekashtikul, Tinum, Yetel Tisimin Besantishkokobe, Sokulas Abaltulakal. Kukasa le baku nautanus abalti marzo tus ip tukaba te chikulilo uhetsma ojalá chile nos lumila tu melecho elik bishkum betbil he bishta kuyala lo te lo helek apta kuchilo ma he bas kus atantale bishumuchu por hospitalo bita haitun maku yoksa samali taktelik imbihla yan 217 juntul mak paktelik ohanilo tikalano tijegelas hospitalo te al halachilobe 30.433 macos okutohtaluyolo matu chik palio mishbal mistupatelo para que le cojanelo de buca maco va 87% titulacle macos ocupaca le cojanelo le teo 34.824 juntulul bele chikpa ulak 51 mac pac de coronavirus 38 tukahil ho cantule progreso jujuntule abala akanke akil tzank anasintikul uman Valladolid del yashukul y de 34.824 Mac Pacto le cojanelo 281 y tanto resultalo. Chabuy tu cajil hoy, soguchik pajal 21.685 Mac Pacti coronavirus, tactukin el 27 de marzo. Le tiobe de cajakbalo 6.167 y tu shamanil 5.766 tu laquenil 2.058 y tu chumukil 2.990 y tu nojolil 4.704 y tu chiquenil. Y si le soltí belax y coge el bibela kim 8 maco 6 shiwete katul kore lo kini lo betian y 56 tak 86 hawe ya ancha hasta la miltio y tel cojanile yo lo presionó diabetes ya hach polocachi y tel cojanil tu riñono 5 cacheti kahakwa y tu kahil hoy y tel halacho hunuk ma y tel progreso hoy juntul ma kim telo chokuchuki 3.766 más kim yo le coronavirus y Chileboa Ojano ya no 408 juntulo le tan resultalo hezelo kalano matu bukteo le kohani lo tu shak atalo mantas minus akihilo umola y to olal hebirto calco 217 juntulo le kohano botik alano jumpule hospitale ya no la kohase tu patiko basco nies le shak albetan tiobo ukinil tulak le mako to kupaga de le kohani lo tian chilopel winal tak 99 hawe uye sa hilo le semáforo ya kuchik besike chak ank ayanil beishan le semáforo y no sabak a holbi bishanil le kan no por 15 kino usted lo pelili kundal y te le kusai a holbi ojalá chilulum en México